Faidi hingke sengtini kaisa story khnawai nalayano. O story engkha Riaz by Aisha ni. Te o story no sanai hingke angno rokni bokok risa de barma. Haike bisi somai na yakare o story ni phaising thanglai siwano Faidi. Riaz by Aisha borok khorok ni hamjak tonglai mani haifano borok ni buma bufa borok no kaina ni gosia. Haifano borok bongni buma bufa no dukhori wai kajak na muchungjagya. Ekdin borok ni last ni bagai malai nani salaikha. O last ni dino borok ni khub kap laikha. Te borok ni shumai tang laikha. Shunte malaya hine. Riaz bini pashte klayai bini bai Aisha ni foto na kani kajati rakha. Bo Aisha ni foto na bini pash bisingo dawi rikha. Aisha kap tete shingkha. Nentam ni foto na ni pash bisingo dawi na hini. Afro Riaz hakha tam ni hingke angno no jefrepa na muito mangkha hingke ni foto no nai fano sengkane time spend klai marok muito khaina bagai hini borok kane kabak lai jani lama him thang lai kya ek bosor pura angkha Aisha thangmani Riaz Aisha thangmani ya golo ek mas tu kho angkha hai fano bushayada somojato no thikhairio hine Riaz tabok khushi khe mangno tongo bo khushi ke tongnani ringkha bo pura slajak thangkha bo bine chakri wo thango tongthogo muniyo te joto no khayo je agi khaya rokbo ekdin salsa bo bine no go party ri furo bono bini dol songsungkha nungtam ni bagai tini hotat seke party rikha hini afuro boshakha party ro khaya balok shuka hingke ba tini party rikhata hini o party wo Riaz pin ni agi ni best friend no boy invite khai o invite khai puro bini best friend sungkha nung tini tam ni bagai tini hotat seke party rikha hini afuro Riaz hakha job ro khaimang job ro thangmang dollar by time spend khaina ni jora siman liya hini apuni bagai ikoji chikon sa party dikha hini party wo jotono tongthuk laikha musha laikha drug ro nung laikha mairok cha laikha jotono tongthuk subai kya te mai di sawi thang tong phuro bini dollar bon jotono hambai dikha hambai o party ni bagai hini bu jotono thangbai kya bo bai bini best friend simno tongrok shiwo Afrobin best friend tangnani shikang bono kebagai thaka angone khushi engkha Riaz nung Aisha no pogai tabuk kaham keringke khushi ke tongnani ringkha hini am haike mangno tongli nung hini bye Riaz ni saiklang thangkha Riaz toga sowai Aisha ni photo bini pars ni kari wai Aisha no happy birthday Aisha I love you nung jese jaga phano tongdi matai rong no nahar thung nung jese apa na tongdi nung kaham kereng khai na tong na thung hani shakha Aisha bo odin no muito khlai khena hini Riaz wan chogo jefro Aisha ni birthday Riaz bono bini favorite restaurant no tlangai mai chalai mani odin no Aisha bo muito khai khena hini Riaz bini khawan chukha te borok je au badin dino Aisha ni badin dino borok ni tongai furo pura din kok shalai mani atugui borok ni time spend khai mani ro muito khai khana hini hake dorok dini ni video am sukno dorok dini ni story am sukno angkha khayo no jotono dini story no chadak khana hini যদি শুনৰক অ ভিডিও ন আইথক যা খাই হিংখে প্লিজ কে ভিডিও ন লাইক শেয়ার কমেন্ট খাইনা তা পগদি যদি শুনৰক তাবুক ন পইলা অ চ্যানেল নাই তংগ হিংখে প্লিজ কে সাবস্ক্রাইব খাই দিদি হামবাই ন যত ন গাহাম গরম ন তংগ